Gotta do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ronnie. Yo, Keith, you was right. But we just getting started. Yeah, man. See that?
Maksai ke tau kamata, as always, welcome to another live. Pea oku taitari whiwhia moutou he whiawhini ke whai e tau ki live ko wholoa e tau tae live. Pea kou pehepe ke huma whakalea mai ka moutolu he ku lahi e mau mo ua kone mau ki leti o koni na e ai. Pea kai ke hafu loko taimi ka mahu inga mau pe ke tau fesio whaki. He mahu inga ia I he kau me mipa koe ni oi pesi koe ni pe koe whale ni e. Ko ia oku kou pehepe ke tau kamata aki pe tau whakawheta e ki he otua e tau o sia mai ai houani. Pea tau whakawheta I mau pe he koe mea au lelei. Pea ofa au mau lelei pe mea kotoa pea sai pe a ngahi mea kotoa mea mo ngahi aupito kita ha mo family mo ha pe ai tuunga o ke iai ofa pe whakawhia maari e ngahi mea kotoa pe o kai ke tae whakawhia maari o hange koe kotau pule anga. Anyway, aku I kai ke mausola, I think o mau share mai mau pe I he a kotoa pe o ki ai ki I mea ngaue fo'ou o ngaue aki ko mau hanga tu ki ai ako mau ki leti o kono kui ko Radio TV Tonga International ako ki leti o ko nina e whakotu'u pe ia e se tita mo Michelle po mee pea peheke te au pea mo ana fotutupo. Ko iai oku ikai ko ilo pe ko ke mau sola mau share mai mau pe heni ai te ko ke whae mau ngahi polo kalama pea lahi mo uaki ai oku mau oni he whiawhi kotoa pe me ni ma ke hiwa he taimi kona nusila pea ko whamaloa ke ki moutol kono oku mau whaakau mai ke tau kau ngā kau he ngahi he whiawhi oku mau oni I he moni te ki he whalaite me ni ma ke hiwa ka e makatuunga koe o ki leti o ko pehe ke hau ai o whai ki laivi koe ni he ku kamata ke mau ki piko ia pea mau mei siki ngā whakangangau ulu ai hako ni ai hori ni koe ke ai kau poupou e ni ihi ke nao mata palasia ki mau tolu koe inga koe whai e mau ngaue ko aue ni ko laivi mai ko li hai lui ko tangata ia ne mau whengaue aki mai ki mua whe poupou aki I he ngahi mea lahi. Pea o kou ilo pe o ku ne tuku aki I mau tolu mau heke pea moi hafua. Pea ko wholoa aupito e mau hu a matoki tu a me nau pesi whakapolitikare koe ni koe mau e mahe kakawa. Pea mawahe atu ai ki kautama koe na mau ngaue ai malama mo haifua. Sinai Jack me esteleria malama mo otu me Amelika. Koe uhinga koe kai ke tatau e mau tui mo mau poupou. Koe ke mau sola mo toki ai. Pea ihe ene pehe o ku taki tahapure I pe ene whakakaukau mo ene poupou mo ene mea aku whai. Mo ene mate aki e visone mo hafua o ku tau kei patoa pe. Ka oku ko kamata ke na wala ki he ngaue aki ai ngahi tau tolo perepela koni na tau whenga mai he ngahi mahina lahi mo tau kakato taha ke tau mawahe me whainga politiki uri mo whainga tae mi ngao kone ala tu ke lau na ke ha mo ha. Koe mea ko hu mai he whiawhini. Ko e ku haka ni, o ko loto ke address e mea koe ni, he kai pe ke tau toi poto tau tolu. Ko e tu o whiha e ni, a laivi a li hai, pe aksai pe ia he ku kai ke kape maari hai ia mo mea. Ka aku ne hanga tuku aki ki mau tolu ke mau heke. Hange ko o ne whaka ata ko vi ki mau tolu. Pea whai pe mau ki whakataha ki ai toko wha pe au se tita mo Michelle kai pehe kia ana. Pea mau pehe ke tuku noa I moi more taimi. He kai ke lava he tau lau ia
o langa hawhahinga mea. Pea kai ke lava he tau lau ia te ke ai hawi sone. Pea kai ke lava he tau lau ia o whakatooki ai hataha. Pe whakahu ai hataha ki wharearea. Hala ata. Ke lava he ki tau lau mau taimi whakamohe vao ko ni o kei whai ko holo he Facebook a. Ahe ki mea koe laivi tuku aki i fefine ke taktaha nofo whaene ngaue. Hei kai ke lava he ki konga kau koe na aina koe na hei mau e mai kakava. Moi kau tu ngā whine mātu a koe na nau mawahet koe me international. Hei kai ke lava ho o mou lau i kovi, mou hori koe ke mou manmanuki. Whakapopuaka koe e manmanuki. He kai ke mou lava e mou tolu, o ai e ki foi mea koe apa mou pehete, mou hanga whetongi, ai hanga e mau whakaukau, moi mea mau tui ki ai. Hala ata. Koe teke koe visone, moi hafua pe tau ngaue koe he politiki, o taktahi ai pe hono ata mai, ke ne whakakaukau, i pe ko whe koe mea what works for you. Pe ka pau o kumo o ofa, whakafofonga, koe uinga ko hai. Te mau matol koe mau ofa ne visone, o mau whakatonu lea i pe mau tolu, pe mau o pe mato teke. Ko tala mai nia na mau whau, mo se osi po hiva me he tau ko osi. Hai whau, me tau ko osi, ke mau whai e move koe ni pe mau ha, pe moe ha. O kai ke wanga i loi peku kai ke taha mou te ngaue e whai ke mou whakatoka ngai ho mou mea koko whai. Ho monofo lau mai. First of all, o kai ke moreha mau taimi ke mau rea atu. Ka ko whi mao ke hao address he ko uinga ko tak. Na hu hake ai toko taha ko Ray Hep, whoever it is. O hu hake ko Ray Happy. O ai ene fuposi ai lai tau ana pe whai moi lea tuku hifo moi mea. Pea ku whai ngofua koe mea whai ngofua ke te hu mai o pe atu. Ai ata fo i mea mo tala atu tuku mai whapika ku whakapiko o whakahela pea mau taimi. Hei kai more taimi au ana ke hao defend herself ki ho o mo low life bull. Bullshit really. Koe ha mea ka pau o mo pehe, koe mea ko o mo teke koe mo tui ki ai mo malangai, koe foi toto atu taha ia. Pea koe hameo kai ke mo nofo pe ai hono malangai foi toto atu ko ia, mo foi mo oni ko ia. Koe hameo mo mamahi ai ha mau ngā unu. Ngari o mo efihia pikisia mai he mau ngā unu mo e mau ngai ngaue o ku whai, o ku mo itai, ko mau irifia na whai ko motua ha mou wa e pe porio ai ha mou pinsa pe ha toe mea. I ha mau ngaue mo ha mau mea o ku whai. Ko ha hano uhinga o mou whai pehe ai. Mou nofo ko tua whiha e ni e laivi mai paka mou mai o tari e ha. Ke tari te ha. Ko hai mou tolu. Ke maato tari ato mou whehu i. Pea koe ha mea o kai ke mou tanguta pe mou tolu o whai ho mou poupou mo mou malanga i fo i mo oni. Mo ila mea koko mo oni o ku make pehe kakai enau choice ke nao mui he mea ku nau tui ki ai. O ku i kai ke lava hataha o purei hataha. Mo ene tui, mo ene whakakaukau. Hala. Pea kui kai ka matmato o kore, ai kakai ke mo mai. Ko mau mea peo whai, ko whai e mau ki polo kalama. Whau e mau mea ke mau mo ua ki ai. Ko ia ko une pehe, ko hau ko poupou, i ko ki mau tolu, whaka ofa. Pea aku mau hounga ia he kakai he nau o mai. Ko e mea ko ki toi nofo ko fakasio at, ko malama ni mo mea aku nau tui na toi ki he, ofa mai malama, alo whai ha o ngaue o ku ao ngā. Kai tuku ho o nofo, whakatatau ho o mea koko o ke whakamatala, pea moho tau. Pea koe tu ofian ho tala mai o kou tala hui, pea ke kape mai ka te au o kou vare. Ka te toi pe atua o kou mingi, o vai, o kou keisi. Ko mou mawahe atu, ko i kai ke tau tu tatau. Pea ko hame o kai ke mou o ai o whaiha mou ngaue, ke sio atu e kakai i o mo oni.
Mo oni pe mea kone kok mo rea ki ai mo mea he oku mo oni. Pe a mo believe he fo i mo oni ko a mo tolu. Ko hai uhinga mo te o mai ka mo whakawheki ke mo tala mai mau. Ko mo launga mai ka mau tolu ko a polisi e ni ke mo tala mai mau heke mo e ha pe a mau ha. Hai heke ko mo uto. Pe koe o mai o launga mai he eriri wai ha mea. Te mo pehe ko mo whaito onga kona koe ai ke mo ala ke personolo. Na mo tau kape o me tau kakato mo tirila. He? Pea. Ta koe o mo sa ia he politiki tau kape mo tau huke vala. Hana mo to e malolo mai me tirila moloni. Waka ke mono fa to e pe ai. Waka ke mono fa to e pe manatui na tau mai ko tu na tau mavahe mai ko me rila ko tau fehi a fenga politiki pe fie pure atu e ke nau pure i mai tau tol ke tau fakakau me tau fakatu'utu mo e ha. Koe ni ko mo hori mo tol ke eke mo pure i mai pa mo tala mai o mau heke mo mau ha e mau o popo ke se aspo hiva. O ku kai ke mau lava pure i e mau popo mo me ak mau tui ki ai, ta tau tof peia mo kai ke mau lava e mau tolo pure i ho mau popo mo me ak ok mau tui ki ai. Ai e politiki ke ngari poto, mo ngari fuulahi. Ai aonga toi o mai ke huke mai ngai mea na e tuku he kuohiri. Ka pau te mau pehe ko e huke ke kuohiri mo me ela me pe koko ai ko tau fehia, ko fe tau fehia aki. Pe ospe ko ia pe tau huke vala. Ka pau ko mea pe mo ma politiki mo sa ia he mea ko ia. Mo to rea kakai ko te nau tari tu umai foi mea ko ia. Mau PC, mau mea kok mau PC ki ai, na mau na fo Talanoa i fefe ke kua hato e mea te tau lava ngau, pa mau whakakau ke ai mau ki reti o. Pe aku mau mo ua mau tolu ai, he whenga e ngai polo kalama, ke tau Talanoa ai, haki i mea ai, mau lava ata haki i mama, pe ko haki i tokoni ke ataha. Ko e mea ia, oku mau mo ua ki ai. Ka mo ua mo toho no pousi, koe kau mea nusi la kua mea. Mo ai ha mo reti o, ke mo lele ai. Pea ko ho mo ita he mawala, so mo sio mai kau tala atu, pea ke mahalo koe ke mo sola na os lea ben ki mua. O ku fia asias vai lahi po hiva ia, ke ala mai ke teki mautolu o ngaue aki mautolu. For a year and a half, na mau whei ngātu na mo was ilo ko toa pepa toa international law na tau popo i a e tau koa team. Mo e mau kore atu, mo e kore ka, o mai hamea ke mau lava ngaue aki, ke mau lava ngaue aki ke whakamama mo e hamea. Nothing. E mau itai, o ku mau ata, mautolu mau reti o, ke hau peha whakafofonga, whai ane polo kalama, Talanoa ka me ano vahenga, e aonga ki he ene campaigni pe ko hape hane toi mea. We don't discriminate. Ka koe uhinga he kuha, he ku loto, koe loto sas pohiva, ke ataki tua ene ngahi mu ko toa pe ngaue ko toa pe. O kune pehe koe lelei taha ia, ke ne involve kakai i he ene move ko toa pe. He koe ne mea ia ana kok mate aki i he taimini. Pak mau fia mau tori ai. Ko mau itai ke ha. Ha mea koe ke mo aha mau reti o mai whakafofonga ko mau ofai. Mau Talanoa ai, mau whaha mo ngai polo kalama. Ai ha mau mea. Mau taimi mo oni koe Talanoa, koe moe mea. Pea te whai e te tō onga, whai te tō onga ke sio mai kakai koe te whakafofonga, ka pau te alo ofa e whakafofonga. Whakafofonga kou te peu te ofa i mo te mate aki i mo te laukau aki pau te believe koe mo onia mo mea. Koe te tō onga mo ui, mo te tō onga Talanoa, koe te tō onga kou te hao laivi o whakamama mo ha, o reflect ia i he whakafofonga kou o te mate aki i.
Anga fefe ke te anga palaku kita, furi ki vanu, pa te hao ta ngutu o talatu. Ko hanga au endose ta mea ma mea, ko tuia, kai tui meka koe. Kai tui meka koe. Ke raki tūri pe e koe kakai, hofo i personality. Ke raki tūri pe e koe kakai, o ngai mea koe koe ai. Pea ko lea ten ka mautor fine mātua. Fine mātua koe na, o ai koe ke ai mea mai. Tuku e ai mea. Tuku. Na mau whau tangata ke mau o manuki i hataha mohono. Ka paurewa o te ilo hifo fine mātua, o ikai ke te size 0 to size 2, o ikai ko ha Victoria's Secret model a kita, pea te sipai o lo kai ho to lo ngutu. Ai ke mau tau sino ko ha hono uhinga. Whaahinga tō o ngā maulalo, koe whata mai anga palaku u, moi mata palaku u, ko hai une whaiha plastic surgery heni. Ka ko mā politiki, ai mea politiki. O mā Talanoa ngai mea kou te tui ki ai. Pou e visone, na e kai ke kau ai tau tolo personalo ia, i he politiki. Pea tuku aupito o mai ke ai personalo mai ke o mā lau mai mo mea. He kou whoirea kou tawhupepe atu. Mou taktaha o to'o hafu sio ata o sio ki ai. That's all. Papau hongi sio ata na o century one. Ai hake mea koe o mai koe ha. Ka koe ke mau sa ia he mau poupou, mau ignore mau tol hange koe mau mea kok whai. O ku mau matu aki ignore koe mau ilo ko tope ngai mea koe ni. Mau ilo ko tope ngai mea koe ni koe hako ni. Koe hako ni. Kono sen mahe kakai. Ngai mea koe ni. Mere koloi, ko eke mai koe pe koe fine matu a. I kai ko koe ke very happy. Na ke whai foi post koe kia ana fotu. I kai ko koe. Ke hao toi eke mai ko hanga lele ia. Ho eke ke lau mai. Anga fefe ho hao lau mai ka ana kua ko loea ia. Pe eke ke tuku hifoi. Pe lere atu moi whangakuri koe ke nau ato o lere o tāpalasia ana. O ke lau ia koe ha. Koe anga lele ia. Mo mata ngutu mai hena, mo ai ho mo popo mo mea mo ofa ki ai ofa mai mere koloi. He kui kai na rea ta ana, o kui hawa poska ana, pe na urea tu pe rea ta setita, pe rea ta Michelle, hala ke mo whanongo mai ko tok hawen ke addressa te issue ko ni, ho o mo lelelere ko he mo pehe o vare kakai, o kai na screenshot ya ngai mea o laku mai ke mau siot ki ai. Ai politiki ke fuulahi. Mo whakalangarea. Ko mo ta whoki pe ke mo ta palasia mai ko hai mau koviet ka mo tolu. Pe ka pau mau o matolo whae mau mea mau tui ki ai ko hano koviet ka mo tolu. Does it affect you in any way? Ai ake pempea ko ai ke mo lere mai o ai posi pe ai ke mo ta palasia. Ko i sai ko i fo ko ai anga palaku ka pau mo anga palaku mai o pukea tataha. He koe mea peko hoko, koe whako tu una e mau inbox o po mei poloka, he kakai, he nau laku mai koe, e nau whakariri a he sio ke rea mai koe ke rea tata. Mono mau mo pesi, koe mea mo teo mai ke international o, ke mo mai ke mo tātana ke mea ke mo lere o posi ako mo pesi. O taktano mau whaine ngaue, koe mea ko whae, koe mea kovia loto, koe hu holo. Koe mea kovia loto. Kakai ke mope mo tolo, ko mau, o sio mai pe mau tolo declare, mau mea o mau fie he ngau kei. Pea kui kai ke mau pe mau tolo, na mau o mai a misika he aneafi, pe fakatu'utamaki mai pe he last minute o kore mai kai ke lava mai, he mau retio. We do not discriminate ke mo. Koe mea ko tau o whakaori ai. Pea mo mai ke tā palasia anga e mau popo. He mau tā palasia toh mo whakafofonga.
Ka kua maha kakai ke he maureti o Talanoa ai whekau aku mo whakafofonga. Tulo. O ku mau fiu kore ke o mai he ata fureti o ata ma oni ke nau mai o tari ngahi mea koko whaiet ke ai Talanoa. Mo lere mai pakelere mai ke whakatontonu mai ka nakelere o pausi ke ana ko hano uhinga. Na ere ata ana ka koe? Mo ai e politiki ke ngari poto, pa mo Talanoa ke ngari ko mo hina ho mo tope. Koe ai ke fusi hake mamena e pehe na ere hai mo. Who cares? Neve mai ngai issue got me loto me he hakoni. Me he whare area ke whai ke Talanoa. Ke mo ua pe ai ke taaki a ke mo na fuoloa e ne tunga fulufulua. Ko e toi whakamaasi mamai ngai mea ko ia, ko hano unga. Anyway, ko mea na hu mai ko o hu mai, ko uhinga ke utala atu ke kau mea ko ne mai kakawa ko unau lere ko bla bla bla. Lere mea fine eik, alu malama o whai hao, alu o laivi hata hake ka tuku ho nofo. O laivi mai ke rea mai mau mo ua mau tolu mau fifa katoka ngai. Peka paule o te laivi mai pepa te sef ko laiki. O kila me ko ori iai. Laivi ko amalama. Te manat kita ki tonga ki he whiriwhare area ko a haikoani. Hai motua kona mi tofoa. Ko ne ui bono hingoa taha. Hek te sio atu. Ko toko taha pe toko ua si ato laiki. Moha. Ka paule wa ko alo e tuunga e te laivi. Ki ha tuunga pehe. Pea te malolo osia he politiki mo e whakaofa. Ange ia ko whiri ko a Eliesa. Me kolo motua. Eliesa kolo motua taha. Eliesa longo noa. Pehe. E tau sio ko ke laivi. Kapana os laivi pehe mai au toko noa pe e kausio ange me laiki. Os malolo os e politiki me laivi mo e whakapopuaka ai mea koe Talanoa politiki whakalangarea. Ke mea ko ai ke lau mau mata i tama pua. Sayang e mata i tama pua, he mata i hosi. Ko nau talan ko mau oka tirila. Kai ke toi haloi. Ai loi ke ngari poto. Ko mau popo ia tirila. Ko mau ai loi ke ngari poto. Tuku ai nofo ko hoka takai. Tuku nofo hoka takai. He nakai ke maulava hoka ia tirila longo. Mei koa ho mo ngutu, he kakai la, mo pausi mo live ka tirila, ne kai ke maulava whakatapuni a tirila. Pea tuku. Mo whakaheila. Tak tahao whae ne politiki, ka pang mo pehe ko foi toto atu tahana mea mo ai pe ho mo foi toto atu. Tu noai mau toro mau ai pe mau to mau ki mea ko mau ai. Ko ofat ko mo tono, ko malanga e he fefine. Mo tak tahao ki api ofa no mari. Fa ofua ki hoki fanau o feina. Mo toko mahe next time ke tau laivi. Ko mea pena whehu mai, os piko ia, os mei clocked up e ku inbox a ke kakai he laku metala mai, ko nung nau lau mai, pa kou kore atuen li hai. Ko li hai, na hange hak tunga ane a li hai, hange hak tunga ane nau falala ki ai. He ngai mea lahi. Pea kou ila kai ke tatau e ma politiki e mauk mato kehekehe mawea. Ka kou kore atu li hai. Ka pau ke hanga whakawhehu ia i mau tolu, mo mau ngaue. Please come on the radio ke tau polo kalama. Pa ke hau o eke whai te riha, ho mea kou ke loto koe ke mau tari atu.
Hau, ke tau polo kalama ni hai. Au te send te link a pongpongi, ke hau ke tau polo kalama, ka pau ke pehe, o ku ke pehe, o ke mamai, a mautul, ka mea kona ko ke mamai, ai ma mea tuke lai vi, a ma mea, he ke tau sai tatoru ia, he ke ha mea ia e ori ai ko e tau komi. Hau ke leti o, te ulia te link a pongpongi ki o inbox, pa ke hu mai ke tau polo kalama, mo au, mo se tita, mo Michelle, mo Ana, address ko to ai ngai me ko Talanoa he mama o tau rere ai. Pa ke hau rewa tala mai e uhinga ko koe o ku ke pehe ai, na e pehe mo meha. Mo mea ko ke mamahi ai. Hau ke tau polo kalama a pongpongi o ko tala atu. Ke winga o mai kakai o whanongo ki ai. Pa tau Talanoa ai ke mea ko tau kehekehe ai, pa kone ospe ko ia, tau mau hanonga mo fie maari e. Ko iai. Mo takta mo malo mea mai ka mo mea atua takta whaene lotu. Kau ala ki he ko whika ia la he Talanoa. Piko ia mo ni he tohi mai kakai ke whakahoko mai veve mo rubbish. Kai ke toi ha mea he o ai. Yo ho whenga i e loto ke lelei. Ko e mea whakafo i lore pe mea ko e loto lelei. He? Mo whenga e loto ke lelei ka mo asi mai whesio tata ko mo laivi. Ofat ka moto, ofat samanie, ofat tuane, ofat ka motol ko toa pe, ofat samiu, motol ko toa pe na tune in, o ko ofat tunai e, ai ke hanga bring on setita, I was gonna bring you on ke hao tari fehu ipa ka koe na ko os extended ka li hai, e tau, ka pau o ku nepehe ke hao ke tau polo kalama pongpongi, pea tau polo kalama pongpong ke tau address whai isi ukon whai mo tamte e atua me whakahela gulai e tau ngai mea tau tolu tau maho inga nge ke tau sio ki ai e tau mai kono whakatontonu holo e rubbish ko ni koko oku. Hoi awe. O whai ka mautolu, good night. Tau toki live here next time e te come up ha issue. Pea mo hao ke reti o between 5 and 9 Monday to Friday. Whanwhanonga mai ai kau tata noa atu ai. Good night.